Nakrai ni cukup kenal kemudian keselok nanong stone semua ini. Lade kawai kemati kemakral. Banyak tiblak. Nakwa menyatu ya pi. Nam mau ni narai kansna keselok penpeniang tiada mungkin. Balingi kuah balek kemudian mereka ni kan dari ka economic corridor. Kaban connect ya kerana Nicole. Kaban connect sa Bangladesh. Bat kaban connect ku sa po South Carolina Sparrow. Pat kani kaban Duna ya ka lais pa klor kaban invest. Kani kan orang mentoy jangka West Castle Hills Barakowi. Nakrai ban ya keren ya bici sisa 4 don. Sorkar ngaru aja kata. Kabala ban pelut por ban pelut ha kalenti kasengke. 4 don sorkar. Ngala don ka sorkar lu aja lai. Beitat hau aja kata bat hatu kani ka klip mat ka bentak. Baka jing pelut bisa kabe dei baka surok. Duna syuk ya kakasan aja belum. Ken magi kata. Akan mau hat kopor long CM doktor mukul deh kejiga buntam kejiga turut klik jemi banyo skim. Akan mau sistem lagi ajing kain kapapun saus paklu. Kabagi invest akan malah megala jemi parok we terus. Mentang mau pi kabak hendiat san haja belum. Jadi ok kuno kejiga kejiga bakatai kabak belum manis ken di jong bor. Ba ijau dut. Apa tu ya join lah. Boleh join nama bagi don kap. Ya karoi kapa. Dai nak kata dalam mau hingam don po kan jar kerteng di sektor babun ba. Kabagi lalet. Kabagi ndang le. Dan mulai next kan pom ong ya pi. Ki pat ba jo ke jelam ke la jom in sayo i. Ya kini ke ba. Nama leno begini perta hasrok tan kat syukur. Da leno ndo jumut. Bat le no ru ban ong i je kecek penriu. Ladangim la ban le ya ka. Na ban keren ka tin jing i kila podor bang ta. Masuk ba ban ong ba i. Le nga ong ya pi. Ai ba kam juga parti FPP. Kan keren kamjang ban ya kita. Baka kaji box neo baka kaji anut jong di balo. Mentaka khidmat kalajia. Hati kemudian por ke dalam no kipeni isu di Riolai Hujan. Di om kata building office coba civil subdivision penusla kalau hukum kesenaya. Mentah lain kan yakin shadow bomb itu. Kemudian syahadat di Pak Beri jong kapunusla civil subdivision. Kaburong kade jong di om bejong chief minister, om bejong minister. Mereka burong kade bejong di. Kesorga habo kenyelam jong chief ni sabadan burong jemi. Uban rat sama. Nitrei lah kakam. Ngim bonte. Ngim don por ban pek ia kiwei. Lagi don por ban pek ia kaji duna jong kejelah ya. Aku kilong padi ko sama. Nitrei ya kakam. Minai kan pobri. Minai pek ya no ya luru. Nitrei ya kakam. Kenang bakat paten jongi kanlong kabak pernah di doa dan kita betul baru tibat yang baru tertiak tidur tibat yang tertiak kabak kita ikut blend tertiak mu ikut waktu itu boleh lagi apa itu nekot tentang waktu dari kali dulu waktu setelah ya dibalik Gimana bisa keluar itu ya Pak? Nggak ada uang apa konsumsi? Akan konsumsi lagi bisa keluar dia. Yuk kalau keluar. Jadi penting ikut minum usaha berarti doa. Iba apa lemak? Hiru dibentuk pak. Rak dengan bubur. Apa mau? Di belum diusut yang perlu sah konvensi baru dia yang dihikai di kosplay lah dari Bible dan kosplay tentang buku dihikai buat tidak celah jadi belahan orang tidak celah kayak manusia maka pada karena itulah lah yang setelah dapat apa lalu setelah mentoy oleh dia mentoy oleh kita Iswa kan hak udi berban berpilih di smart class
ya dedicate ya kini kamera kerja ke jom try nong pun jadi boleh untuk tingkat dapat kinoi kai belum di kamtar ya ki kena student sih bukan don kami ini kamera go boleh untuk tingkat dapat film school ya baru kita dah kita akan ke kelas saya ketika tanya mau kontrol tak kita kipor apa ngapoi sitai ke mau kontrol ketika tanya ni ketika blok ke pesak dintang But habang apuson niya itay jiruay bangi jiruay man kapor open the eyes of my heart Lord dangala po siya mo kunro nga snow to ya ka jimut jong ta kentien li ya ki khmat donot ke jonga atra but habang shakri but nga ay ka shakri ka jing shakri ke jonga but ki parlok ke jonga ki bla dedicate ki bla len ya dia ban trei ban penroy ban nyerap ya ka jinglong ka jingman ban kentil ya ka jingim man brio jong ki brio hangte po mo kunro nga sa soto ya ka true meaning jong ka to kentin open the eyes of my heart Lord play ya ka donot jong ka khmat ki jong marabang ay rap ki khon hak ki jong i sitai na sa soto shisha ka ay ka jingmot ka ba tu nong wai utaw ya to jingwai bar hagani ka por ka pamanta abang pet ya ki nong hikai ki luminize ki blarwai ki jingwai ki sotanat ki snot yang ki jong ki marabang pet ya ka dur khmat jong ki ni ki khna na snodai ban ong tang kani shikantin tam e ya kinong hikai kemudian ke jong pi ke mangalaong kawan ra ke jing shai ya ke hop ba ke jing shempang to at no say ni way ba ublay un play ya ke khmat jong ke donot ke jong pi kenang ba pin pet ya kini ki khun hep ki bare ke jong pi with a compassionate eyes ka man sim jing snolen na man ta jong ki kime ki pa kila pa ya kini ki khol ki jong pi ban don ha kini ke school ke jong pi kumbong iwe nong kren chakmat ba kani kala dei ke second home ke yeng ka ba ar jong ki khol ki ti jong pi kani ke khobor ke let shaki nong hikai ki nong penyat jong kini ke school ba ba pi shimti kini ki khon ban don rengkat ba pi nado ke por na step hado ar beje lai beje kini ki pra kenta ba kini ki khon hap ki baret ki wan ban pelut ya ke por ke jong ki ha kini ke school khobor shaki nong hikai ke dai pet yaki da mensim da badan kita mensim compassion na empathize with them tang namar baki day ke kamram ke jong pi ban empathize ban ay kata empathy and right pet no ikini ki khon hap ke jongi da kata mensim ke snolem ke balong compassionate kom penikai try nong pen em jongi baro nona ke mau na song sa anda jangan dengan ke song song boxe aku bandawan ni tang ke surok dong pak dan kata kalau ke shisha te kalong ke wiswan aino ye gitu ki men barin ye gitu ki nong seng ye school ye badon ye kata jing ijnai ya ka ban seng ye school teng le sila no apeng klauba mono bala ban bedur ban don school mo ijing shai apeng ketu bedur reng suwan aino ye gitu ki was seng ye school with faith as their foundation ke jinget was kam kum monongrim ke jing jongki and service as their compass. Kini ki nong sing jong school, the founding fathers, they established a humble nursery school, if I am correct, and they believe, as all of us believe till today. Kung bawa gitu kita sing, kinget, bat kung bawa ngamo piru, nginget ya kani kawai. Baka pulih putih kalong kawai na atiar kabakraw. Aga bakum kini kismi. Yatiar ane a powerful means or a powerful tool that can break the chains of ignorance, the chains of poverty, and to build a society that is founded on righteousness and wisdom. The shisha. Getting nang di start kalong shisha ga yatiar. Kabangila ya kaban rat ding kong ya kajing duk ya kajing be jing tel but come really. Our pension nongrem, a nongrem jong hot, but getting shop. The shisha, the play, yangi, you got away to tonight.